Hi, welcome to Gazankulu Entertainment. It's your homeboy Swash. Ni vile nakambe hii an interesting video. President Mengana va release matsalwa ya ntiso nga swona ma 2 months back va release matsalwa ya leswi va lavaka ku hi endlela swona if vo wina president o voteliwa eva wina president va president ya tiko hinkwaro South Africa. Yes man, va 2024 National Provincial Elections Manifesto. Va ku number 1, introduction of Minister of Religion in National Assembly. Va loko se ku hlanganiwe na president letin'wana hinkwato va ta make sure leswaku bona va introduce va hlamusela leswaku ku fanele ku va na minister ya religion, la minister ya vukhongeri, laha ku nga ta hamba ku monitoriwa ku ri a ku na vubuxiri va teka ku mali ya vanhu ya minyikelo swo fana sweswo. A ni ma swi tiva ku na minister to tala, Minister of Health, Minister of Transport, Minister of Education, ivi ku na Minister of Police ku nga loyi Begekele misa n'wana wa ku biha swonghasi na tidloko leti dyondlonge i Jeepers Creepers Satan. Hi ndlela leyo ina man. Ivi ya ka number 2, aku increasing salaries for traditional leaders including the indunas. Ita ngetela miholo wa tihosi tile makaya a switandini ni ku katsa na tindhuna ta kona. Aku increasing grant for old age citizens to 6,000 and no granny must get their grant in town. They must go back to their local grant points or tribal offices. Edimani uru uta make sure leswaku a ngetelela mdende ya vakokwani va magrizini yi fika ka va 6,000. Aku ene ku hava kokwani un'wana na un'wana loyi a nga ta a holela a town na town na Malamulelo, Giyani swo fana ni nyika xikombiso hinkwavo va ta holela a tindha amakaya ya vona a to kwale tribal. Yes, hi ndlela leyo. Aku total free education from creche to postgraduate, including nutritional programs, scholar transport, and as far as to all students irrespective of family backgrounds. Yes, uruta make sure ku va na education ya free kusukela creche ku fika ka vanhu lava nga graduate, leswi a vulaka swona postgraduate, hi leswi a vulaka swona la Dimani. A ti vula timhaka ta ku ri vanhu lava nga ta dyondza va ta hamba va kuma swakudya mahala or va phaka. I'm not sure about that. A vulavula na hi transport ya vanhu lava yaka xikolweni, vana lava yaka xikolweni. A vulavula na NSFAS ku fanele ku ta va na NSFAS ya machudeni hinkwawo irrespective ya ku huma or a swi nge yi ku u huma ka background ya njhani, ku family ya kona yi fanele loko yi ri na mali wa yi kuma NSFAS even though. Yes, let's have a look at DMS. Number 5, aku total end to load shedding. Hi, Diman or high, ita veta a herisa load shedding. Indele mwa shimshele henhla. Yes man. Number 6, clearing of criminal records after serving of a sentence by inmates. Lana uru loko van lava ba heta ku serve swigevenga swi heta ku serve malembe ya swona le jele le. Uri loko se swi hetini wa swi rabisa ku suka criminal record leyako a nga ha na record ya criminal misa ku ta kota ku kuma ntirho everywhere hinkwako la ntirho yako especially government. Yes, leswi vulaka swona demands. Mara wa fala sula tintiho ta swigevenga. Hayi man, gevenga is gevenga man, a xi beliwi mavoko man. Hayi khona. Yes man, a yini mahlweni. Reopening of all colleges of education in South Africa. Rita pfula ti college hinkwato ta la South Africa. Ita pfula ti college nakambe ta la South Africa hinkwato ta dyondzo. Yes, especially nga nyika xikombiso Giyani College khale xi pfaliwile hambi Marhumbi lexiyani na vanhu vo tala va dini mali ya Marhumbi ya kwala Giyani College kwala. Yes, n'wana xa wena test. Hisa mahlweni. Number 8, changing of current constitution of the republic. Yeah, uru ta veta a cinca vumbiwa bya Republic of South Africa, especially Gaza. Yes, number 9, xi sale xi ri 24/7 titliniki na swibedhlele swi ta va swi kha swi tirha, a ku na ku tliliniki ya pfaliwa.
ku na ku xibedhlele xa pfala ko va ku xibedhlele xi tshama xi pfala ko va ti-clinics leti ni nga ti vona ti pfala ene ti-clinics to tala na madyambu ti pfarisi mhaka community ku na swigevenga leswi yaku lani swin'wana swi ya swi mbale ti-makeup swi humese na khwiri lani swi hoxetele donetele something nhlonge i pregnant woman i ya ku bebuleni kasi va roba manese tikhompyuta timali tifoni ndlela leyi se ku ze ku decide-wa ku fanele ku pfaliwa ti-clinics leti na madyambu ti nga ha tirhi because va robiwa vanhu lava hi ndlela leyo so dimani u ri meka sure leswaku ti operate 24 hours ku nga vi na loyi a vabyaka va nga koti ku pfuniwa yes man aris ya ni vona yi ri sharp leyi mara hayi fanele ku diriwa na madigevenga se hi ta dila na wona madigevenga lama njhani yi ka yi lata maraba tintiho hala yi vulavula hi ku rhaba tintiho lowu leti ku seva sentence ya kona i fana ndla arabiwa tiho a nga ha ri na criminal record hi ndlela leyo mara hala va ri va lata operate sadly okay a yeleni mahlweni. Number 10, introductions of police, counselors and nurses in school. Ya u ri ta meka sure leswaku ku va na manese a swikolweni ku va na tikhanselara a swikolweni ku va na maphorisa swikolweni hi leswi ni twisisaka swona hi ku ya hi mina. Yes ku ri loko vana va xikolo va tlhorolana or va fayetelana va trapana strong va tlhuvana slave leswi maphorisa ta kota ku control no khoma lava va nga na nandzu ivi ti-counselors tinese hi leti ti nga ta kota ku ndla ti va tshungula the same time loko ku ri van'wana va ta va vavisekini or un'wana a phijiwa a wela hansi a fita ku i laha medication a fita like laha vutshunguri yes manese will be available in the school hi ndlela yeleyo kumbe n'wana tshuka a vabya out of nowhere yes ivi laha va ti-counselors hi vona va nga ta ndla yini va nga ta khansela va tshamela hansi va ku gayida leswi ndlana tsala hanyani so or ndlisani leswi na leswi na leswi na leswi swo fana na sweswo yes man. Ina man yaka number 11, minimum wage of 4,500 to all retail employees, petrol attendants na secret guards. U ri ta meka sure leswaku a meka sure i ri ta meka sure leswaku va fanele va hola muholo wa ma 4,500. Retail employees swi fana na hi lava va ku loko i nghena shopping kha yi la ku xava mpahla la ku xava Brentwood la hi vo va ku landzelelaka hi le ndzhaku va lata ku komba ku va lata ku pfuna va ku komba ku leyi size what swo fana swa va ku komba ku famba ya ringeta laha swo fana sweswiya hi vona va tshalaka va hakerisa hi vona va tshalaka va phutsela va cheletela tiplastikini va ku nyika kahlekahle hi vo va lava hi vo va lava yes hi ndlela leyo ivi hala tlhelo i vulavule hi gym i vulavule na lava ku chela petrol na ma-security guards na ma-security okay yes ivi yaka number 12, no raw minerals must leave the country before being processed for radical creation of permanent jobs and doing away with EPWP. Yes, alaniwani a ku humi swicelwa swo karhi swi ya handle swi nga rhangelangi swi processiwa kwala swi nga rhangelangi swi swekiwa kwala man twisisa na golidi rhangela yi vupisiwa swo fana swiyani swi swekiwa kwala ri la ku meka sure leswaku a create mintirho ya permanent kwala kaya South Africa evandla a meka sure leswaku nga ha pfuki ku ve na EPWP. Yes, hi ndlela leyo. Empowering, number 13, empowering small scale farmers and entrepreneurs. Local retail shops to procure from local farmers before outsourcing. Okay, demand la ere aneka va ti family tintsongo matimba na ti entrepreneurs lava va ndlaka ma business or va teka ku risk ya ku humesa mali yo tala va endla business va karhi va tiva ku va ta vuyela profit loro na loko vo ka ku nga vuyi profit leyi va yi lavaka va ta va riskini hi vona va vitaniwa entrepreneurs. Okay, local retail shops to procure from local farmers before outsourcing. Tishopo ta kwala kaya kumbe mavhengele ya kwala kaya ma ta rhangula makuma swo xavisa swona kwala kaya before to kuma swo xavisa swona ku nga swakudya swa le handle
contract kumbe contract hi sweswo swo mi sayina kumbe ta hamba mi delivela na something swo fana na sweswo hi vula ani hi nyika example leswi swo hi ti-farmer hi nyika example sweswi hi ti-firm ku va ta hamba va deliver let's take va deliver matamatisi loko fika nkarhi wo karhi va deliver ku fika nkarhi wo karhi wa deliver swo fana na sweswiya hi leswi a vulaka swona DMS. Yes. Number 14, no private securities and cleaners in all government buildings and departments to allow insourcing. Nga ta hlamusela loko a ku na ma-security lama private na lava cleanaka va private loko hi wa private va nga ri va government lava a va nge pfumeleliwi ku ta va ta tirha ka muako ya government. Let's take the cleaners ta tirha xibedhlele man twisisa swo fana na ma-security ma tirha xibedhlele ma ka ma nga weli eka mfumo kahle ma ri ma-private ma nga ri ma mfumo a va nge pfumeleliwi ku nghena va tirha ka ti-building letiya. Yes, let's go. Number 15, prioritize locals for tenders before outsourcing. Ta rangula a rangisa vanhu va le kaya va kuma tithendara before ti kumiwa hi vanhu va le handle. Number 16, all local municipalities must have water drilling trucks for boreholes to the communities. Timasipala hinkwato vo Greater Gagash municipality va fanele va kumeka ku ri na titraka leti nga ta hamba ti borha mati. Number 17, strengthening of SOEs and reopening of all airports. Uridimana uta pfula ti-airports hinkwato leti a ti pfaliwini ti kota ku function, especially leyi a yi ri ka Siyandhani. Le ka Siyandhani leyi nga ka Siyandhani ro ta meka sure ku yi pfuriwa hi ta hamba hi khandziya ya Dubai man wena man ina man. Number 18, reopening of all mines located at rural areas. Uta pfula timine leti a ti pfaliwini leti nga tshama ka ti-rural areas. Rural areas le switandini, yes, at the village, especially nga nyika example leyi nga ka madonsi na tin'wana leti nga tumbela na yin'wana nga kona ka site ra ka mapayeni kwahala nhoveni kwahala ro ta pfuna demons. Okay, yes man. Number 19, attractions of investors to open firms and industries for job creation. Ako ita make sure attracta lava nga ta va ta investor ni vuvekisi ku veka mali swo fana vuvekisi leswaku bona vavekisi lava va kota ku pfula yini tifeme na ti-industries for mintirho kumbe va hi endlela mintirho hi kota ku ya ku tirheni mina ni karhele mani ku xavisa call time na airtime laha na leswi swa ti-YouTube ni karhele swilo leswiwa se na ku retire na ku tshika swilo leswi. Number 20, empowering artists, players, actors and entertainers. Ni nga add na YouTubers. Yes, eva ku 500,000 incentives for national players call in before salaries. Okay, yes man, akulaniwa ita nika ti-artist matimba, ti-artist loro wa ti hlohlotela, ita hlohlotela ti-artist, especially Mr Post. Loko a va nyika matimba lava a vula leswaku hlohlotela kumbe ku va nyika matimba lava, a vula leswaku ita provide ti-gig or the gigs for Mr Post na lavan'wana hinkwavo. Yes man, the players va lava tlangaku swa ti-bolo, yes, even actors lava actaku va lava va tivaka kwala ka Gaza va actaku switoritori sweswiya or national kwala South Africa. Ani vula la South Africa ta va empower va tlava, yes, va lava actaku na ti-entertainers mina ni nga ti chuzela Thinya Vantshwa, ni chuza Fiksoni, ni chuza Mazenkshin na Helele ku nga Mazimbabwe va ta va Mazimbabwe va fana la. Yes, bona ni nga ta vulavula hi sweswo
ivi a ku 500,000 incentive for national players ya va hisa lava i ta va empowera so i ta va motivate hi ku va nyika 500,000 let's take munhu wun'we a nyikiwa 500,000 kumbe va nyikiwa va ri some sort of like team va nyikiwa 500,000 ku va motivate yi ta nghena mali leya before ku ndliwa ya salary ya vona a ni va na salary leti va ti holaka va hisa laha va tlanga tibolo hi ndlela leyo mina la ka leswi a ni hlaya swona ni ta ku phucho yoyo but before hi famba kwala lomu langutisa xilungu lexi nga laniwa hambi yena Ben Mayengani nge xi hlaya lexi this is too deep lexi nga tsala leswiwani xi very educated and educational system or very educational man yes mina nga ku yini before ni famba Ben Mayengani u siye xin'we ntsena lexi xi nga ta tsakisa vanhu lexi ni lavaka ku xi vula sweswi hina tingwenda hi wela kwihi hi fanele a hi lavela vavasati n'wana i xave ted hi fanele hi laveliwa vavasati ku ta bazi rhwale vavasati va tele hi fika hi phakiwa tiko hinkwaro hina tingwendza hi vula hina tingwendza yes man ina man hi nga ku yina ya leswi a nga swi vulalamisa loyi swa tsakisa nyana swa hlohlotela nyana man wa hi nga hi ya vhotela yona ADP leyi hi tshika leswa ti-ANC leswa swa lowu tumbeta mali hansi ka matirasi lowu yes nga ku yina no well mani nga no titala kombela mi nga tluli advertisement mi tshemi subscriber voilà okay sharp